Fio e whae kau hauhaonga o top tapu o fio ei. Pe ke whatap kia rea motua, ana mo e mabuna hau eik, o tau whanua. Whatap ke sias tapu e eiki. Au whake whatapu. Whai moa tau tokoni me sāme hiwa taha. Tahanya ngai sāme ko aku mauloto pe ko whampe ke tuat ka modol, ngai sāme de lea wito ke aku mauloto. Whanau mau be whinegi no lao sāme ni whai pe kana lau loto sāme koe ni me sāme me whai hino ki tau toro ki he maluanga o tau kotua. Pea, soi whakaukau ia o e popou te o whai me sāme hiwa taha. Ko no whakakoroa e mo ui a Kristiani. Whakakoroa e mo ui a Kristiani. Kono ui ngā, e ka pau ki eti ke Kristiani. Kau ke hau tō mau lotu, kau ke whai penga i o wawe lotu, manu ke tangu tō peo ke hawa ki whai lotu, kai ke uhinga i ke Kristiani. Lau peo ke hau mau lotu, ki tau hinga i o wawe lotu, koe Kristiani, koe toko taha i o ia Kraisi. Kono whakarea koe he whakamotua, koe toko taha o ku nofu i he toi anga o Erioni, o ku mohe i he malu o sātai. Koe toko taha, na tau whanau kei he sāme hiwa noa, he ta tau peo mo whakaukau, mo sāme koe ni, ko hono nofo anga a Sihova ko tau otua mei i tāniti ki i tāniti. Aia koe sāme koe ni, o sāme koe ni, me sāme hiwa wao e wike ka hau. No whakahino ki tau tolu, e anga i mo ui e Kristiani. Ko hono whakakoroa o e nofo he toi anga o Erioni, mo e mohe i he malu o sātai. Ko raki mea ko whaame tau tokanke ai, ko e hae mahu inga, o e Kristiani, o e pehe o ke ia Kraisi, e koe pehe o ke nofo he toi anga o Erioni, pea ke mohe i he malu o sātai. Pati ka whakau kei koe uhinga mea, koe toko tahe o nofo ai i he aho tope. Nofo he aho he toi anga koia. Pea mohe i he malu koia i he po'u. Pea pati ka whakau kei koe toi anga o Erioni, mahino kei i feitu uia, kono toi anga ai. Tamikona e tuai tāpane kāre me tempare i seusare ma, mana tui nei wahe a fio anga o tua me feituko ngata e taura eke. Nā kai ke whaha huno a ia ke potu topu tapu koe o tua, aina a fio ai o tua i he funga puha koe o ake e fuakawa. Pako feitui nei whama te vita ke hua toi ai. Feitui nei whama te vita ke uke koe feitu koe o tua tō tāpe o kui ai. Ke nā nofo ai, o nā whehui whaofi ai, mo e o tua koe, e kono toi anga i o Erioni. Koe malu ia sātai ka pati whakau ki ai, ha feitu upete ke alu ki ai. E koe whakau koe, toi anga ai, ki feitu tu mau ia, whaam ki o nofo ki ai, weohi ai mo e o tua ai, koe koko whaam ki au ki feitu pehe o api, kua ki feitu pehe o ke wahai, o rita ia, ke nofo a lau o wholofola, whai au whakalau loto ki o tua. Toi anga o Erioni, malu o sātai. Ko Erioni, koe huawhaia o e otua o kuhinga, koe otua fungani ma o lunga taumama. Koe otua ia o kupure ke ngai pure anga ko tau peo mamani. O kupure ke pranga Australia, kono hinga ia ki motor koe ni musio mai fie nofo e fonuani. Kore ke otua ko ia, kore ke Erioni, ko Erioni koe huawhaia o tua ko ku fungani ma o lunga ia he ngahi mawhai ko tau pe. Aina talange koe Daniela ke Nebuchadnezzar. E hifo koe e he o tua me o taloni i he kuonga i fitu, ka e oua ke ilo o kupure a Erioni, he pureanga hau ko tō peo mamani. Pureanga hau ko tō peo mamani, pureanga whi, Lucia, Amerika, Siaina, mo whewhu. Ko Erioni koe o tua e o kupure ke u pureanga ko tō koia. Kaua me pureanga Australia, e ko kora tulahi penga i whonga e kau koa wāna, mai keni o sio ke mea koe defecto hoa pe koe haa. Whakau toko o te mō wafe ki he uhala whakae kakano ko ia, ka mō whalala ki a Erioni. Ai ko pure he immigration koe a Australia, ni moe pure anga ko toa te. Mō kore ki a he aha moe pō, ke ni hanga whakaawa matapahe ko Erioni, ko uhingai whakau koe, ko Kristiani o ku nofo ia, o toi he toi anga, fungani mā orunga ko ia. Lawa te vita ka Erioni e sāme taha walu, koe o tua ena e kore ki ai mea no ngai whai ngataa koe mala e tau. Pea hifo ma Erioni. Hau e selupi mio hifo ma. Ufa matala te vita sa me taha walu hange koe te sia hapui whai watau.
Hauia mo ngaha upea, lea mo heka mai he mana mo a wha, mo fu whakapouri tu, whana i ne ngaha upe teki ake ngai whiri o tevita. Ko e rioni, o tua ia o tau mama, maolunga, ko fungania maolunga taha, pure au niu he ngai pure ana ko toi pepe, o lava ki hau o kau mo koi mo au, ke tau iho tau ngai whiri whita a kou tau whekuki mo ia, he ngai aha ko toi pe, nofo ai. E Kristiane, o ku nofo i he toi anga e rioni, pea mohe he malu o sātai. Ko sātai ko he wafa ia taha o e otua na angi, ko e otua ia o Abraham, Aisake mo Sekope. Ko he wafa na angi ka nau tolu. Senes vai taha fitu flofola sio, ko sātai au, taka ofi mai. Whakau kia. Ko otua tau mama o koe ne ngahe university ne pure e ngahi pure anga hau o mamani. Hoko e ko sātai. Taka ofi mai, ko otua wofi mai. Feo hi moia, pea te uhanga whaaigo ni talange, te uwhakaai, ai ngahi palo mes ko tope, mo tala ofa ko tope, nau whai ke te koe, moho hako, taka ofi mai koe ke ta feo hi, kau whai e anu whakaai, te uhanga whakakakato ngai mea koe, ai koe hiwawha sātai. Koe uhinga koe malu ko sātai, pe ko wheha potu ke alua, koe toi angai koe ki wheitu pau. Koe malu ia ha wheitu pete ke alua. Alu ko se ko pe ko he hala alu hola ko ga re pani mohe ahate ta ko pete he alu e me malu ko o sātai ko wafa ulah no nga ke to siope ko o tua me atho manawa ko na tai mini ko ne atho manawa ko ne atho poto ke te ko ke whakakau ke ngai ko tala no na siope ko ke to siope ke sātai ko ia ne hanga o mai ho whanau ko ia ne hanga whakafonu koloa ho api mo umea ko tope ko ne ato umea ko na ke inasi ai ko mea le rei ko tope ke inasi ai ko sātai ko o tua lahe ko ka uia ofi mai fai ni ngai palo mesi ke te tauto ne hanga whakafonu ki tauto ke ne ngai koloa tau ngai whare pane o mai poto ke whai ke tau ngahi ngahu kai na mo tua tu ko ni ko sātai ne o mai poto ke lava sio ke ne folfola pe uhinga mari ke te au ke lava e ku whakakau hoko lere i mo whakakau ke koe kurea koe ni hoko mai ko haune hoko e ku whakakau hoko ata mai ko sātai pe koe uhinga i o kuuki ki tau tolu koe Kristiane ko tope o ku nofo ai he aho he toi anga ko e rioni i wheitu koe te ke whiohi wahauwhi ai mo e o tua koe ai ma olunga pure he mea ko tope ka tene lava tokoni koe ke whenga tau mo ngai whiri whitaa ko tope ngai anga hala ko ke wha moa mo fuaki ai ngai lau koe whai mai e kakai ko e rioni ko e fungani ma olunga ko sātai ko e otua ni anga whakakoroa ia ki tau ko e otua tau whamalo ke tau kai holo tu kai ko whamalo ka sātai he koe au ne omi mea kai mo ngai koloa ke he ke whakakoroa ki tau tolu mo e poto ko ke whai ko ngā ue ho aluka kompong ki ho ngā ue anga whakamalo ka sātai e koe o tua iau ne whai ai ngai mea koe kai ko tau tonu Kristiani ko toa pe nofo ai tau mama o e o tua ka hau ia ofi mai ko nofu malu ona lava ke tau whanonga moia e wheitu ko toa pe pau alua o sake ke lau ai vesiwa ko e ku lau ue ki a sihova ko hoku hu whanga ia, ngok tai tau anga, ko hoku o tua, whalarangai, ngai lawa de rebe ki whanong koe ke fui whakau-kau koe ni paki pesi, maari e la. Pake alo tala noa i fui whakau, ko e rioni koe huawhai o tua, ko tau mama, ko hau ia. Ke leko sātai, hangai tamasi a tau tai lere. Whamatala ngai mea o tua ka koe ke, lawe ia ke ne mo ui. Ko sātai pe ia fui whakakau-kau, ko e rioni pe fui whakakau-kau, na whakamatala mai he vai whekau. O te kai ke hoko ko e rioni o oku. Te kai ke hoko ko sātai ko o oku, ko o tua e o whawhalala ke mo ui i he aho ko toa pe. Ko e o tua e ne whai e mea ko toa pe, he koe pe heni kai. Pau koe kei tau he koe, ki he o tua, koe eiki whakairifia. Hange ha eiki koe ne tauhia ne kau pōpura. Mai no te ke ilo e koe sātai koe mo e rioni koe. Koe ke whai koe mea koe ke mana wahe,
O ke me mana wahe ko mana wahe le. E mana wahe ko ni ngai ki tau tolu ke tau tala mo fua ke. Ke mana wahe ko fai ki mea ko mo mana whaka ita mai o tua tap mo ia. Moani o kou hawe o tua. Ka ko ke ilo ka ko uhinga me whakahu mai tau tolu ke malu erioni. Ko hinga ko tau i malu sa tai pa tau lawa nofu he toi anga o erioni. He kuhanga e o tua o to. Aho no hou hau me te koe mo au. Ko sanga o tua to o mea ko ia me te koe mo au ka lau ke whakahu mai ki tau tolu. Ke tau whio hi wāu, ke whio hi wāu fi anga hala. Mo o tua maa oni. Mo whanonge Levitiko, koe te tau whakaosito hi Levitiko. Whanonge ngai lau kanu tau lau mea ko tau. O mai fiha, si keri e fiha. Ka moina nei whakamatawa pe he e o tua, na e pau ke whai ngai mea koe ke lawa o tua maa onia o whio hi pe me kauwanga hala. Ko pau ke whakakakato e o mai nima pe koe si keri e nima, pe te ke hiki ake vahe nima me vahe ongo furu ka pau ke ave e koe ki ha mea ke. Uso ke pau ke tau hi pe hei o tua, he ku maa oni o tua ai. Ka kuanga whewhe ai lava ai anga hala ke toi ki ai. Pea malu ai. Mahino pe ku hanga he o tua, o whakamore tau. Mahino pe ku ne fufulu ki tau tolo ka wanga hala ki tau maa hine hinange sinou. Pea toho aki mai ki tau tolu, ke tau lava nofu i ono malu, he aho katoa pe. Koe ke tau ilo ko tau o tua koe o tua, ofa ke te tau tolu. Io mo be tau ke mana wahe ki ono hauka ke ilo, ko tau tolu kristiane, koe ngai whai ngata e hoko he mo ui, o ikai koe hou hau o tua. Ko hono a ko ki tau tolu e o tua, ke whakalolondo e tau tui ki a teia. Oso koe uinga whe mauai, ke tau nofu he toi anga, o erioni, mo mohe malu sa tai, se ke ves tolu ki he ono. Se ke ngai whai ngata a koeni, o kai te ke lawa ko si o ke ka ko i hena mo i heni ahoni, ko hanga he o tua hao whaki tau tome ngai whai ngata a koe, si o whanau ke here a turi manu ves tolu, tā koe here a turi manu, tene whahafu koe, o lobe mo maheni me tau here moa. E wangi tau here veka mana vai a rek mo mea nau feitu e o kua wai tai ko e. Koe tau here wai tu koe feitu, ne mea koe a hiki. E koe hau koe moa koe toa e tau here. Musa ke koe ki tau me tau tolo ilo ka koe tau mua e mea ke mak waki koe, mak waki moa au ave ki tau tolo li ka tu tāmaki. Pea tala mai o kia ngai here pehe o ku tau e he ka kaigo nau whehia ke te koe mo au, he ngai wheitu ko toa peu kau alua. He ku whaka amu e ka kaigo nau whehia ka koe mo au, ke nau whanongo ki hakovi o ke whai. Ki hakovi o hoko ki a te koe. Ka whao whaki tau tolu mea, tala mai tene ufi koe ako no fu, se ke mahaki whaka auha ko kua kai mai. Mo mea fu mat koe ne toki osi koe ni he COVID, tala mai ne mate toko taha whāpoi ni hiva i wāmai. Koe kakai o sene ni toko 5 milion, taha whāpoi ni hiva milion. Whautang kia me lau he mahaki koe ni tāmate i kotoa sene ni toko 5 milion, ne mate toko taha whāpoi ni hiva milion i māman i he COVID i kau. Mo ilo mena e hoko. Toko lahe ane kau mate o se COVID. Tala mai ko Europe me ngai na mo Australia lue pe to mate pe he hala. Ka ke ela be ko ha. Tu kwa ki e hu COVID ka mo sio ko mahaki whaka auha o ua kai ke tau mo. Loto be ke ne ma be tau to sio. E ves ni ma tala mai ko ngai na nu ngai o po. Ka ta mo he to ne po ko ke ta nga ilo ngai fa ngata ko e fa mo he pe ni ia mo he ai pe. Ko na nu ngai o po. Pe na mo aho tau pe tau a ke aho tau lawa si o holo ke tau alu. Ko no ka mai ugai mo nga hau ia puna he aho. Ora puta whanau ko toa me ai o mati. O gai mo mahaki au ha e i tai ha, porque tau lawa tatu o si o ke ai, mo ngai whakamate ko na tu usi mai ho ata. Mo se gai po uri pongi e fiaf ho ata, o ku whakamate feitu ko tau peu ke alu ai. O ke ilo ia. Ke ilo ke tau i heni aho ni, ko he ko malu ko ni o mesi asa tai ne tukuat ke inasi ai peau inasi ai ka mo sia ke anga ene whakahawhi ki tau toko ko anga ene whakahawhi ki tau toko ne whai ene whai mo oni se ke vesi wha ko ene whai mo oni ko ho pā ia mo whakahawhi ko ha ene whai mo oni
Ko ni fai mo ni ni tau lau ke sa me tolu fa na mo fa no la sa me tolu fa. Ta mai ves fitu o a takai e kau apasia ke te ia e kau angelo asi hova. Ves fitu ta mai ke te tau tolu he vesi yo no ma ke vesi ni ma ta mai ko ki na tolu sio ke asi hova o ku ulo na fofonga i fia he a ko to ape. Ta mai he ves ta hiva o kulahi ngai fai ngata kovi e to ke anga tonu ka e whakahawhi ki nau tolu e Sihova me iai ko tō ape. Ko e whai mooni a Sihova, o kulawai ke tau whalala ke ne ngai palo mesi, ke ne ngai tala ofa. He koe mea tene whahawhi ki tau tolu, ko e palo mesi ma tau iyo e lahi pe ngai kovia e tō ke anga tonu. Koe ke uhinga e te anga tonu, koe ke uhinga ho lotu, ko mena tau hiva himi uluaki, o iau e ngai whai ngata, o hoko he mo ui e, kau foki ai Kristiani ko misteri. Ha meu kau e Kristiani fai ngata. E Kristiani ko ia kalaisi. Ai ko os to e kalaisia. Ai nau no hau me. Ai ko os more ni anga hala kai whakahu mai ke nofo I hono toi anga pe a whamalu he malu anga o ona. O ia e ngai fai ngata kau e Kristiani. Paromes mai o tua e whakahau ki tau tolu mea I ko tau pe. Te lau ka whaula koe o Timoti vai wha ma pe awe ne ua mea tau lau. Pe Paula na mo ngutu e laione me ilo ko ne tu ko ne ao o sisa ka pa e whakahala ia I e whakamau anga o sisa e ria ke laione kai e laione pere wa Paula na mo ngutu e laione o lava e o tua ke ave hawa I hono pure anga taimata na mo ngai whainga ta alalahi mo ui kai te tau fōwai foi mo tau o tua fai mo oni mo tau o tua wise ke vesi fitu mo valu e to he tafa aki toko afi toko mano he to matau kai ke ofi mai ngata bete ke sio ako matau vakai ai totongi ai anga ane ko ke hawe totongi ai anga ke te koe moa o totongi ke tau inas ko toa I he totongi ai anga to e toko afi toko mano he ka tau hao koe ha Koe ui e kua to'o e karaisi e totongi ho anga hala, mo e kuanga hala. Mana tu e poto tapu, e taura e ki toko taha pe na lava ke huu ki ai, toko taha pe he tau e aho e whakarerei. Pena e pau ke huu mo e whei lau, alu mo e whei lau ki loto, kosi avehia. Kosi whei lau, hau ki tu ahi whakinima he kosi avehia, avia whakahei he toa wha. Aho pe e tahana e whei lau ke anga hala e kakai ko toa pe. Taura e kipe na lawa ke huki ke toi anga ko e yoni o nofu he malu satai ka koe hau tau hawai he kuhanga e karaisi o hiki ai hou e tamai me te koe mo koe totongi a tanga hala aina e totongi ke takaua he toko afe mo toko mano koe o to ku ave e karaisi e kolosi o fe I ke ano hou au Iyo pete ke puke pe koe pa tio puke pe he kansa Amo ilo. Koe ofa ia e otua. Lau mo be tano ko lasa losi. Koe tata sione. Tai mene whanonga si isu ko puke lasa losi. Tala mai ko no ofa anga lasa losi. Ko be, aia ka whanonga si isu ko no ofa anga e puke. E whakavave ma si isu ki ai. Mo mea mena ho. Nai mate lasa losi o si ahawha. Toki au mai e ki ke no ofa anga. Kai te tō mui ngawe e ki atai. Kai te tō mui. Moen bego na ofa angi tau tō. Iyo kai anga I whaingata e tau fuai. Tau fuai pe mo e ki. Kai kuna si ave e tau ngahi ang hala. Whakaukau mau pēr ke palo mesko whai e kasisu karaisi af ke Paula e lakti sunai ka wahe nima. Ne kai ke tu uni. Aki mau tolu ke hau ia. Koe ke tutuina te kansaya mo suka mo toto ma olunga mo mahaki mafu koe ke tutuina te ma mo tau koe hau ia o te ke maa koe ngai me koe tau wha maa ilo ka kai tau mahaki ia to koe na pe uiaha tau mahi anga hala ke tupu te ke hoa koe kia tala pe koe kai iyo ko puke suka ko forofo ia kau koe toto ma olunga mo ngai mea koe uhi koe hau ia na kai ke hanga he o tua tutunia ki tau toke hau ia Menga beu to kao ko le lotu tanu ke puke ko kai te ke ilo mea koe. Koe ke fia tanu ke puke whakawheta. He koe te ke toi hau mai koe ke te au ka ku ke whae mea koe niko hiko whakaam ke whakamo ui au.
Ka ilo ka paka ke o mai fu mahaki ko ni ka te au ke puke he mahaki he kai te wofia ke mo ui. Io pau tau mui ke mate ka whawhita. Kau ke nofu i toi anga e reo ni mohe malu sa tai i whahaf. Pe kai ngatai se ke whelawai ai ngata mo lai o ne o hala. Ke whanau ke lau wena vesi taha. Vesi taha ua me tato. Tenau whatak ni makoe na pākia i he maka hawai. Ui ngai ta koe hala ko ka ora maka. Ula ngai hala maka mau mo ilo pe tonga. Toko mai varitagi mo koe hala maka ko alu pehe. Koe ki tau lava alu lele. Mamahi tau wa maka. Kala mai koe hala tau alu ai mamani. Maka. Pekai ngatai mo tau alu ai whela vai ai ngata mo lai o ne mo tani. Ai uhi ngai koe wheitu ko tō peo ke alu ai. O ke alu pe mo setane wheitu ko tō pe. Mo e ngata mo tani ni mo whangaman whakatu tāmaki koe. Ai no tala mai koe aho koe na ose au kai koe a sisu. Na wo mina tōru o tau hiki he eiki. Tau kisio, tala mai e kouna e eiki e ne kau ānge lo te ria koe. Se ves tātaha, tene kouna e ne kau ānge lo te ria koe. E ne fu kau tau koe na tala mai sa me tolu whaves fitu na tau lau e ne nai. O ne ātakai ki tau tō mantua ilaisa, mo ke hasi. Hau e tau koe a Siria, koe hou hau e tu i Siria, koe taimo tau peo ne palania ki ohofi tu Israeli. O si ilo he tu Israeli e wheitu koe whaia ohofi ma ngai wheitu koe. Pe eke ne kau seniare. O haia mo tolu ne tala e mea ki. Tāngrewa e seniare ta. Tātaki ho a fio. Koe ka tahai e hen ko ilaisia ai e parofita no wheu. Ne ilo e mea koe ke whakakaukau i holok mohe. Pe ade fu kautau ke nao tāmate e a ilaisa. Pe nao atu tolo ataka i hanga he eiki o to'o i mata ko kehasi. Ta mai eiki ko iri fia poka kehasi. Ke sio ki fukonga kau ai eiki ne malu e parofita. O kulahia ne fukonga kau ko ia, he konga kau ko nei ha, ke oho fia. Aia, koe ngai palo mesu tau o tua tala mai, tene kouna e ne kau ane. Kai nga koe vitu ko tau peo ke aruai kore ki o tua ke maha angelo ke whahaf koe tau hi koe. Te toko naki o ngai mea. Ngai vitu ko aruai tang ku whaafolawe, ngai vitu ko karisi. Mo whefu e vitu ko ke iloha tahai. Ko kore ki e mai mo hau angelo no vitu koe ni ke tau hi au. Ke whai se ngai mea. Koe ke mahenya mo ta vitu koe. O kou tu hi au ke mea koe tala mai e he eki. Tene kouna e ne kau angelo te ria koe ke tau hi koe. Koe hiki o te ke molo he ngata me tani, na ke lawe ai, na ke humu ai, he maka. Pea i kai te ke toi lava o tu hake. Ka mo se ke koe mahu inga ia, koe uhinga whe mai ke tau nofo, he toi anga e reo ni mohe malmalo sa tai. He u mohu whai ngata mo mohu whiri. O mātui ko tau tolu kui ho tau mata o tau. Ka whakawea tau te anu bongi o he kai te mea le mai. Ke hau ke he lotu. Ke te hanga ilo ngai hu whai ngata ala lahi. Ko whanok mau petan ko rere lai i kāro ni hile hina. Ko whasio mau pe ko whalau lalot mau pe ki eiki mangahi mangahala. O tu e eiki koe polisi hala ta awhia te lori koe, ta awhia kā koe, ta awhia o te momoloki ene kā, halu ki ture mohe peha. Koe ui he tauhi e eiki ai kakai a ana. Kai o wambete ke tui kia, he tene whakawhia maaria i koe, tene whakawhia whia i koe, tene whakamau luta ho loto whalala ki o tau otua. Ha whei tuu pete ke alu, te koe whaua si lewa. Mo seki he tala mai, ai anga ene a whio mai ke te tau toru, aia koe vesta whaia ke tahanga. Koe anga ene a whio mai o tua, ka pau ke si nofo he toi anga e reo ni mohe marmaro sa tai. Koe anga ene a whio mai o tua ke te tau toru nofo ai. Koe mea i he ne tuu ke te au ene ofa. Kai nga koe, himi koe ni mawhita tau hiwa ai ki mua he tau lotu. Kou whaama pe vesi kou pehe, omi mua me i huri, koe ofa e tamai, o hunu o mau loto. Pe tuku mua ke tupu e me i huri koia. Whakaukau ke tō manioke, whakaukau moritoni. Mai e huri o tō, koe me i ofa e opa. Ke tupu e huri koia aruia, o ne lo mia e. Mande ka pai tupu e fu mea malu ngia e whanki a kau wiki, whanki ofa koen ka setani mo e koroa, mahamani mo haifua. E malu ngia e whanki ofa ko tō koia mata.
kai mo ui ofa ai o tua, lo mia e ofa ai o tua, ai ngahi ofa furi pe i ho tau loto. Po talamare o ke te tau tolu, tene tari e tau ngahi lotu. Tene ui ke te au pe teu tari, teu e teia i he mamahi, teu hamusia, se ke mea whai o tua ke te tau tolu. Tene omi e langi o na, o ai e te tau tolu. Teu hamusia, mo whakalangi langi. Kai ngau ke tau whemata tau mahalangi langi me mama koe ni he ospe. Paka pai whakalangi langi tau mama koe ni nau lau i nau tō ki tau tō, ki nau meheka ki tau tō, ko he tau maa tau langi langi ki nau maa i nau tō. Mosio, kono parabare mai tau whenga ke maa halangi langi he mo ui koe ni. He kau kōwia ke te tau. Koe langi langi koe. Koe langi langi o mai e kalaisi maa ki tau tō. Koe langi langi o tai whakatatau he koe langi langi o otua. E o mai o ai e te tau tō, pe kai ngata e musio koe langi langi koe au hingai. Tene o mai e ne mo ui ai otua, ke hoko e koe mo ui. He uloloa whewhe mo ui ai otua. Mo ui tae ngata ai otua, koe ke toi mate. Ko au o kou mate. Kau mai e ia ne mo ui koe nao ne tala mai, koe teu ai mo ui fuoloa ke ne topono ai. Kai ngā koe teo koe mo ui, tau fitu noa, varu noa, hiva noa, koe uhinga mo ui ke mo ui tae ngata. Kau kei he ni peki tau tolo whekuki mo ngai haa, mo ngai whainga taa koe mo tani ni, mo laione, mo ngata, mo hafua ngai whainga taa mo ui. Os kamata ki tau tolo mo ui o i tani ti. Lolo tonga pe tau i he ni, ko tau mata i tau tolo, ai whaka mo ui ai eki. Tau lotu mo pe tari mai tau lotu. Iyo e kua ki tau. Iyo. Awhi tari.